Asante sana Mheshimiwa Medho, Bishop wetu, Your Excellency the Deputy President, viongozi wenzangu na waombolezaji wote, amjambo. God is good and all the time, and that is nature. Wow. Naitwa Samuel Gashobe, mbunge Subukia, na nimekuja kuomboleza na rafiki yangu Bwana Kenywa, ambao tulianza safari ya siasa kule 2012 2013, tukaanguka bila kupingwa, lakini Mungu akatupa nafasi ya pili, na kwa hivyo yangu ni kusema poleni sana Bwana Kenywa. Ngai amuhe hinya, amuumiririe na etikire guikaria ngoro cianyu. Na niĩ ndio na maundu matatu. Umwe, muthuri ena miaka nginya 100 na atarauga undu, muciĩ wake ukoragwo rugamite, no athie muciĩ ugatigitha. Koguo Bwana Kenywa, tungihoya muciĩ wanyu urugame wega, murore maitu ya andu turare guthika muthuri murata witu, na ciugo icio cirario. No thutha wewe Kenyambe ndikie ngui uhoro kae wakihikwo ni ruo ta nyagaki, tukiheana ndeto icio thutha wa mweri umwe andu acio ni marathumburite maitu, magathumbura maitu makienda indo, maitu arakomire aragukira. Koguo tungihoya munyitirire nyumba yanyu. Wakere njugire ndina maundu matatu. Rika na nyumba cithe ciaumanwo, na mwana muciare ndateagwo, na nikio nie ndaugire kura yari Gathu wa Gachagua nie ndarugamie nake. Koguo kone mubuatete riboti cia maeni, na koguo nie ndigitungati giake kia Naikuru. Tuamwe yokire guku tondu eguku, ona korwo Kenywa ni murata wakwa, na ndirenda kuuga maundu mangi meri. Thayu wi goro muno, na tondu thayu wi goro muno, kiria turahoya ni thayu wa bururi. Wa keri, nyumba itu twitikire kunyitana, na Your Excellency twi thutha waku ukinyitithania kirima, na kuyo gututongoria nikuo tukurora. Koguo muhoere thabari ino muno, na muthamaki athuragwo ni Jehova. Ngai ndioi kuria tumite, haria turi na kuria turorete. Ngai amurathime na amwike wega. Asante sana Mheshimiwa Gashobe. Sasa kwa sababu najua leader ako na ujumbe wa speaker wetu wa Senate ambaye alitaka kufika hapa, kwanza nitataka nimkaribishe